Sikuyo leyo ndaba yamaphupho njengenjwayelo uyabuza ke la uAbigail Moyo uthi-ke unjani mfundisi ekuchazana iphupho la usensimini ukhama amakhomani yini ke amakhomani? Amakhomani ngesingisi bathi scout or god or ngesizulu kuthiwa amaselo. Uma nizothi-ke hawu ngeSiswati kuthiwa yini? ngeSiswati emaselwa. Hayibo abesathi omunye hayi man ngesitswana ayamakhomani kanti Afrikaans bona baye bathi kalbas yeah kalbas ngesindebele sezimo amakhomani vele yabona. Uzobe semunye ufuna ukwazi anjani amakhomani amaselo akayadliwa uyapheka nje isigaqe njalo ngoba ame ngokuhlukana ngoma shape and sizes amanye makhulu amanye mancane amanye amise yabona so ayabambeka bese ke bayapheka bayawadla abanye kanti uma omile bayakhiphele intanga phakathi bayavula imbobo enziwe igula lamasi ngesintu thina sowenza igula lamasi ngawo abanye benze igudu lelo bhema insangu lokubhema umthuthu wenkukhu benza igudu ngayo futhi bayenza inkezo lokukhutshwala yabona abanye basesa kwakhe igubhu ke lezi abafaka uzimithi iselo lelo kanti ke ngesingisi kuthiwa ikhalabash. So number 1 imobhala amaselwa kupho oluhla kakhulu umethelile futhi ehlaza ngoba lokho ungakhomba ukuthi impela wena umuntu olandelwa inhlanhla nesibusiso futhi ngenzeka ikhona inhlanhla kahle nempilo ehle kuwe kanye ke nokululama uma ukuthi umuntu osuke egula yabona. Number 2 futhi ke uma ububa amaselwa kuba uPaul uhlo kwesinsikhathi umethelile futhi ehlaza olungabe likhombe ukuthi wena uvunywa umsamo wakho futhi ke muhle uhlamlukile umsamo kuwe yabona. Usho ukuthi singathi thina lento ingakhomba ukuthi uvunywa umsamo wakho futhi muhle uhlambulukile. Kanti ke 3 kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu futhi amaselo kuba uphawu sihle ngokuhla khuluma ethile futhi ehlaza olungabe likhombela ukuthi wena ukhulelisile noma ukukhulelwe uma umuntu wesifazane. 4 uma futhi amaselo kuphawu oluhla kakhulu ekhula ngoba luyayelusha ukuthuthuka likhombe lokudlodlobala nokuzinza emkhakheni wakho yabo. Should ngakho ngakhomba ukuthuthuka if you are in business yabona noma usemkhakheni nje ezokusebenza lokusuku ukwenza. Number 5 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amaselo uPaul uhluma wavuna usolulindela impumelelo nokuchuma okanye inqubekela phambili nenjabulo ezofika kuma uqhubeka nje nokusikhandla. Number 6 futhi uma uphupha amaselwa kwabanye abantu kuba uPaul uhluma bewavunela amaselwa osolukhomba ukuthi la lukhomba lesinyathelo salo muntu loyo sokubuyisa abangasekho noma ke sokufaka idalo zakhe ekhaya. Ukuthi uPaul ngavelela umuntu osuke esemkhankasweni noma esesinyathelweni noma esanda kwenza la umsebenzi wokuyisa abangasekho noma ukufaka idalo phakathi kwekhaya. Number 7 umupho amaselo kusithele nje uPaul ubukakhulu ke ukuthi amaselo abolile ngoba ke lokhu kusho ukuthi isikhathi sibi kakhulu kuwe uzodumazeka ngenxa yokungaphumeleli noma ukufela kwefiso zakho okanye lokhu ngabe likhombe nje ukungcola kwesibeletho nokuchitha kwesisu komunye umuntu. Sawakakhulu ke be blessed.